Nkomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane aho dukurikira ku Mucyo TV turabakunda cyane, nkomeje kwifuriza kugubwa neza aho waba uherereye hose wowe nshuti udahwema kudukurikira mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro tugenda tukugezaho. Inkuru nguzane rero Kayonza, umugore yatawe muri yombi akekwaho kuryamira umwana we arapfa. Ni inkuru rero dukesha ikinyamakuru Igihe. Ese uwo mugore byagenze gute? Niki cyatumye nyine cyamuteye kuba yaryamiye umwana akaba byanamuteye uwo mwana kuvamo umwuka nyine nk'uko ikinyamakuru Igihe kigenda kibitugezaho. Reka inze turambura inkuru ariko reka tubanze dutumikire n'abadutumye. Uwo rero uza hano mu mujyi wa Byumba, aho ni mu karere ka Gicumbi, utemberera hano hafi, reka nkurangira ahantu rero wagera ino ukaryama ugasinzira neza. Mu Mucyo Home Limited niho biri kubera, ibyumba byiza, amacumbi, ndetse iyo ugeze mwaho kurara bagukora komande nziza, hari n'ibinyobwa byiza cyane. Isuku mu Mucyo Home Limited ni inshingano kuri bo, umutekano, maison de passage, ibyo byose ubisanga mwaho ngaho mu Mucyo Home Limited. Iyo ubazaniye umukiriya, iyo uzanye umukiriya baguhara amafaranga baguha, iyo uzanye umukiriya baguha amafaranga, ndetse n'umukiriya iyo amaze iminsi myinshi cyangwa yatanze komande y'igihe azamara mu cyumba bamuha igabanyiriza, baramugabanyiriza. Nta handi bibera rero ni mu Mucyo Home Limited. Ikindi bakorera aho bita mu Rugano, hara ni hepfo ya gare gatoya, umanuka arakora ADPR ugaca mu gahanda k'amabuye gari, waba uri kuri stade rero naho ukaja inyuma ya stade gatoya niho Umucyo Home Limited bakorera. Iyo uri umunyeshuri cyangwa uje kwiga cyangwa uje gukorera inaha ugashaka ahantu ushobora gucumbika, mu Mucyo Home Limited naho wakerekezamo kuko byose birahari. Naho rero wowe niho nagushishikariza, ushaka rero ufite ibirori bigiye bitandukanye, haba ufite isabukuru, waba ugiye gukoresha private shower, aho mu Mucyo Home Limited byose barabigufasha. Hari ibinyobwa n'ibiribwa biba bihari, ndetse n'ibyumba byiza, ubwira ibyumba byiza bishashe neza, hose ubisanga mu Mucyo Home Limited. Karibu mu Mucyo Home Limited baguhe serivisi nziza. Ngayo nguko rero Kayonza, mama yaryamiye umwana we nyine bimuviramo kuza gupfa. Inzego z'umutekano rero zataye muri yombi umugore wo mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, akekwaho rero kuryamira umwana we agahita yitaba Imana. Uwo mugore rero usanzwe akora uburaya, bivugwa ko yari yasinze akaryamira umwana we w'amezi 2 agahita apfa. Yatawe muri yombi rero ku itariki ya 28 Gashyantare 2026. Urumva ko rero ubwo yatashye nyine manyinya iri kumucurangura, ubwo nyine aryamira ikibondo ego bimuviramo rero kwitaba Imana. Uwo mwana nyine Imana ibanze mwakire mu bayo. Uwo mugore usanzwe akora uburaya, bivugwa ko yari yasinze akaryamira umwana we w'amezi 2 agahita apfa. Yatawe muri yombi ku wa 28 Gashyantare 2026. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'umurenge wa Mukarange, Murekezi Korodina yabwiye TV1 ko hakomeje iperereza ngo hamenyekane icyaba cyateye urupfu rw'uwo mwana. Ati birakekwa ko rero uwo mwana w'umukobwa yari afite umwana w'amezi 2 yabanaga nawe. Bivugwa ko rero yavuye mu rugo nka 2:00 z'ijoro agaruka nka 6:00 kandi yasinze, afungiranye w'umwana nyine ngo agaruke rero asanga yanasinze. Gusa nyine umuyobozi w'umunyamabanga nshingwabikorwa yagomeje avuga ati ntibiramenyekana rero niba uwo mwana yarapfuye mu gihe yari yamukingiranye mu nzu cyangwa
niba yamuryamiye kuko yari yasinze. Urumva ko koko mama rero kumva ko nimba ufite uruhinja koko ukaza nyine wanyweye manyinya nguko ni ibibazo nyine uba uri kwikururira, ariko biteye agahinda gakomeye cyane kuba nyine waryamira umwana wasinze kuko ntazi igihe nyine nawe umwana yaba yashiriyemo umwuka. Yasobanuye ko rero abaturage bamenyesheje inzego z'ubuyobozi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, nyuma y'uko nyine bumvise uwo mugore ataka ko umwana we yapfuye. Anasubiyemo arataka ati rwose umwana wanjye yapfuye. Yasobanuye ko rero ategerejwe raporo yo kwa muganga izafasha kumenyekana nyine icyishe uyu mwana w'uruhinja w'amezi 2. Bamwe mu bari abaturanyi rero be bahakana iby'amakuru avuga ko umwana yaba yaryamiwe na nyina agapfa, bagasobanura ko yari amaze iminsi arwaye. None se ubu ngubu ko yari amaze iminsi arwaye, kuki se atamujyanye kwa muganga? Byaba byaratewe n'iki kugira ngo nyine ntibamujyane aho ngaho kwa muganga kugira ngo agomeze avurwe cyangwa agomeze yitabweho? Kumva ko rero ni ibindi bibazo. Iran rero yashyizeho umusimbura w'umuyobozi w'ikirenga wishwe. Nyuma rero y'uko bamugabye ibitero nyine umuyobozi wa Iran w'ikirenga agapfa, ariko amakuru yemejwe kuko umusimbura nyine w'agateganyo umuyobozi w'ikirenga wa Iran waguye mu bitero rero ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Israel ziri kugaba kuri iki gihugu. Uyu musimbura rero we ari Khamenei yatanzwe nyine kuri iki cyumweru tariki ya 1 Werurwe 2026, nyuma y'umunsi rero umwe uyu muyobozi w'ikirenga yishwe. Biteganyijwe ko nyine muri iyi minsi Iran izayoborwa n'akanama kagizwe na Perezida Masoud. Nuko rero bashyizeho undi muyobozi umusimbura, no ku mafoto dufite nyine turamureba. Urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga nyine wa Iran rwamenyekanye mu masaha y'ijoro ashyira kuri iki cyumweru, yishwe n'ibitero ingabo za Amerika zagabye ku rugo rwe kwa gatandatu. Yari umuyobozi w'ikirenga wa Iran kuva mu 1989. Alireza Araf yinjiye rero mu nshingano mu gihe Iran ikomeje guhangana n'ibitero bya Amerika na Israel, ndetse no kureba uko yakorera umuyobozi w'ikirenga wayo yari asanzwe ari umwe mu bagize akanama k'inararibonye ari nako gatora umuyobozi w'ikirenga. Bako rero nayo makuru ari kugenda acicikana ku mbuga zigiye zitandukanye cyangwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Ikibuga cy'indege cya Dubai nacyo cyaba cyafashwe n'inkongi y'umuriro, kirashya rwose, kirashya kirakongoka nkuko tukesha ikinyamakuru Igihe. Nkuko ikibuga cy'indege cya Dubai cyafashwe n'inkongi y'umuriro. Ikibuga cy'indege rero cya Dubai na hoteli ya Alaba byangijwe na misile za Iran. Kumva ko rero Iran yahakongeje. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Dubai na hoteli izwi cyane ifite ishusho y'ubwato yitwa Arab
byangijwe n'igitero cyo kwihorera cyagabwe na Iran mu ijoro ryakeye. Mu gitondo cyo kuwa 28 Gashyantare 2026 Iran yagabye igitero gitunguranye na yagabweho igitero gitunguranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwihorera, nayo yagabye ibitero rero byakwirakwiye hirya no hino mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birenga n'ahari ibirindiro rero by'igisirikare cya Amerika. Reuters yatangaje ko rero abantu 4 bakomerekeye mu kibuga cy'indege cya Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu biturutse rero ku gitero cya Iran cyagabwe. Yakomeje ivuga ko rero igice cyaho abagenzi nyine bategereje indege ku kibuga mpuzamahanga cya Dubai cyangiritse byoroheje. Nyuma y'amasaha rero makeya ibyari byangijwe kuri iki kibuga cy'indege byaje gusanwa. Hoteli nayo yangijwe n'umuriro uturutse ku ihanurwa rya drone yari yoherejwe na leta ya Iran. Ibi byateje rero inkongi kuri icyo gice cy'inyubako cy'ihoteli. Iran kandi yarashe ibisasu bya misile ku bibuga by'indege bya Dubai ndetse na Doha, byose bisanzwe ari inzira zikomeye zihuza ibice by'uburasirazuba n'uburengerazuba bw'isi. Guhera ku wa gatandatu rero ibibuga by'indege byinshi byahagaritse ingendo mu burasirazuba bwo hagati, zirimo iziva cyangwa n'izijya Dubai na Arabia Saudite. Urumva ko rero ni ibintu bisa nkaho biba bibabaje, ntabwo byoroshye hirya no hino. Urumva ko ni ibibazo gusa. Reka rero tubashimire mwebwe twemeza kubana mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro. Amakuru yacu nakagaruka, mugumeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.